ndagira ngo twinjire mu bijyanye n'igihe Man City yaboneye ubudahangarwa ubwo Pep Guardiola umutoza w'umunya-Espagne, umutoza w'imyaka 53 yaramaze kwinjira mu ikipe ya Man City 2016-2017 mu kwezi kwa karindwi. Ndagira ngo nkwinjire muri statistique rero z'uyu mutoza Pep Guardiola yinjira muri Man City, nkubwira ukuntu ubudasabwe binatuma bamugira umutoza wabaye successful mu ikipe ya Manchester City kuva yayinjiramo, ndetse agafata n'ikipe ya Manchester City akayishyira ku rundi rwego kuva yayinjiramo. Guardiola amaze gutwara ibikombe bingahe muri Man City? Man City, Guardiola na Man City bamaze gutwara ibikombe 18. Twenda shampiyona enye yikurikirana ibintu bitarakorwa n'undi muntu muri Premier League. Man City igeze aharenzaga imikino 3 ikurikiranye mu Burayi: Premier League, FA Cup ndetse na Champions League. Ibi ni bwa mbere baye kuri Guardiola atsinda imikino 3 ikurikiranye. Guardiola iyi myaka 8 irahagije, ibyo hari Man City birahagije. Niba adashaka kwandavura ngo sebe, dore ko arimo aranaregwa bimwe mu birego bigera hejuru y'ijana. Hello everyone, what's up Kigali, what's up Rwanda? Ni wa muhungu wanyu Dako, umuhondo mwigi merekeye muri bombe odiya mama y'agaciro, nyita umuhungu wa ruhago. Football is my life, football is my life. Ndagira ngo tuganire abantu benshi bamaze iminsi bansaba ngo mbabwire kubijyanye na Man City, mbabwire kubijyanye na Arsenal, mbabwire no kubijyanye na Real Madrid. Uyu munsi rero tugiye kuganira kubijyanye n'ikipe ya Man City. Man City ese niki kiri gutuma ubu Burayi bukomeje kongera kwisuzugura kandi yari ikipe y'igihangange kuri uyu mugabane w'u Burayi? Man City ikomeje kwandagara, Man City ikomeje gukumbagurika. Nize mpamvu ziri kubitera, nize mpamvu ubona itari kwitwara neza nk'ibisanzwe. Iyi ni gahunda ya HEREUPON, ndagira ngo tubane nje nawe Domis. Buri munsi ko byutse jya wibuka uwiragiza Imana. Nubwo tuba tugana kuri ibintu bya sport, ariko imbere ya byose, hejuru ya byose hari Imana kandi ikora kandi ikomeye. Yibaze byose, uyereke byose, iraza kuguha igisubizo. Ndatangira nshimira buri umwe wese ukomeje gushyira itafari kuri Dako Sport Show. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ubutwari, ni imbaraga muba mwatakaje zanyu, ndetse n'ibindi bya mirenge ntabasha kuvuga. Mbanje kubashimira mbikuye ku mutima. Imana ijye ibasubiriza aho muba mwagiye umukuru. Anyway, wow, niki kiri gutuma ubu Burayi bukomeje gusuzugura iyo twafataga nk'igihangange? Ndavuga ikipe ya Manchester City. Manchester City ya Pep Guardiola ni ikipe yari imaze gufata Burayi irabunyeganyeza. Ni ikipe yari imaze kwerekana ko ari ikipe idashobora gukorwaho, dore ko mu minsi ishize Guardiola aribwo yaramaze kuvuga ngo igihe yahuraga yaramaze iminsi ahuye na Bournemouth yamuteraga ibitego 2-1, aravuga ati buri muntu wese abatekereza ko Man City igomba gutsinda umukino, buri muntu wese agomba gutekereza ko Man City igomba gutsinda ibitego 5 cyangwa 4 kuzamura. Ariko siko byagenze. Ati ni nayo standard, ni rwo rwego nyine turiho, ni rwo rwego twishyizeho. Ariko se niye mpamvu Bournemouth itagutsinda? Bournemouth yari iri hejuru ku rwego rwari rwiza. Ayo ni amagambo Guardiola yavuze nyuma yo gukubitwa n'ikipe ya Bournemouth ibitego 2-1. Abakinnyi ba Man City bakumbagurika.
ndagira ngo twinjire mu bijyanye n'igihe Man City yaboneye ubudahangarwa ubwo Pep Guardiola, umutoza w'umunya-Espagne, umutoza w'imyaka 53, yaramaze kwinjira mu ikipe ya Man City 2016-2017 mu kwezi kwa karindwi. Uyu Pep Guardiola ndagira ngo mbibutse ko ni umutoza w'umunyamigabane i Burayi kugeza ku rwego rw'uko mu myaka 15 atoje uyu mupira w'amaguru. Imyaka 15 atoje umupira w'amaguru, amaze guswatamo ibikombe byo mu bihugu yatozaga, ndavuga La Liga, wenda Bundesliga cyangwa se Premier League, inshuro 3 zonyine. Mbaza ngo ninde wamwambaye ibyo bikombe? Mu Bwongereza harimo umutoza witwa Antonio Conte atoza Chelsea, niwe mutoza umwe rukumbi mu Bwongereza wabasha kumwaka igikombe, ndetse n'uwo bita Jurgen Klopp wa Liverpool. Abo nibo batoza rukumbi bonyine babashije kumwaka ibikombe muri Premier League, ibikombe bya shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Umutoza wa gatatu ni Jose Mourinho muri Espagne, wabashije kumwambura igikombe muri La Liga ubwo yatozaga ikipe ya Real Madrid ya Barcelona yaryanaga. Ndagira ngo nkwinjize mu bijyanye n'ikipe ya Man City. Guardiola yese yinjiye gute muri Man City? Ese Guardiola yakoze ibiki muri Man City? Ese Guardiola niki yahaye Man City? Nobe udahangarwa sigi ikipe ya Manchester City. Mweke tuganire tubive imuzingo kugira ngo tuze kumenya n'impamvu Guardiola kano kanya ashobora kuba era ye irimo irangira muri Man City. Wa mupira w'uburyohe ijisho, bwa budahangarwa bwe yari afite, kwa kugenda atinyitse kugeza kuri rwa rwego n'amabeta akomeye i Burayi, wajya kujya guhura na Manchester City ugasanga Manchester City bayikubiye gakeya, niyo yaba ari Real Madrid ugasanga Real Madrid kubiye nka 5, Man City kubiye nka 1.80. Ibi ngibi byatewe n'iki? Iyi ni ikipe Manchester City yinjiyemo muri 2013-2017 ubwo yari asimbuye umutoza Pellegrini utari warahaye ubudahangarwa Man City bwo mu bikombe by'i Burayi. Pellegrini wahaga igikombe cya shampiyona Man City ariko atayihereza igikombe cyo ku mugabane w'u Burayi. Pellegrini uyu nguyu watozaga ya mikino ya gakondo, ya mikino isa nkaho ni igipira ndaguteye, ntago ari wa mukino nyine uryoheje ijisho nk'uyu Guardiola atoza muri iyi minsi amaze muri Man City. Ndagira ngo nkwinjire muri statistique rero z'uyu mutoza Pep Guardiola yinjira muri Man City, nkubwira ukuntu ubudasabwe binatuma bamugira umutoza wabaye successful mu kipe ya Manchester City kuva yayinjiramo, ndetse agafata n'ikipe ya Manchester City akayishyira ku rundi rwego kuva yayinjiramo. Uyu Guardiola na Man City mbaza ngo bakoze iki muri ubu Burayi? Man City, Guardiola bakoze iki muri buno Uburayi? Guardiola yinjiye muri Man City mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa karindwi itariki ya mbere. Uyu Guardiola amaze gukina imikino igera kuri 488 muri rusange, amaze gukina imikino 353, amaze kugira 70, amaze gutsinda imikino 35, amaze gutsinda ibitego 1198. Uyu mutoza amaze gutozamo sezo 8, ubu ari muri sezo ye ya 9. Wakibaza ngo Guardiola amaze gutwara ibikombe bingahe muri Man City? Man City, Guardiola na Man City bamaze gutwara ibikombe 18 biri major. Bino bikombe nyine biba byemewe, harimo izo za Champions League, harimo amashampiyona agera kuri 6, dore ko yatwera shampiyona enye yikurikirana ibintu bitarakorwa n'undi muntu muri Premier League. Ari nayo mpamvu Man City mubwira ngo imufata nk'umuntu wakomeye nk'umutoza mu batoza bose Man City yaba yatunze muri kariyeri yayo mu buzima bwayo bwose. Iyi Man City niyo umuherwe Sheikh Mansour wayifashe muri 2008. Uyu Sheikh Mansour nawe ni umuherwe uturuka mu muryango wa Abu Dhabi, babarabu nyine Abu Dhabi United members n'abaroyo, n'umuryango witwa Abu Dhabi Royal Family. Ariko Sheikh Mansour akaba ari we unakuriye iyi Man City, akanya ubu niwe CEO, ubu niwe Man City nyirayo owner.
uyu Man City rero uyu muherwe yafashe Guardiola arangije aramugura amuzana mu kipe ya Manchester City idafite ubukomere hano i Burayi, arangije amuhereza ikipe ya Manchester City, aramubwira ati iyi kipe yifate uyitoze. Yabanje kumusinyisha contrat y'imyaka 3. Ku mwaka wa mbere Guardiola ntabwo byamuhiriye, kuko ku mwaka wa mbere umukino wafunguye banza akinjira muri Man City no muri wa Sunderland yatsinzemo ibitego 2-1, ariko ntabwo shampiyona y'icyo cyiciro yamuhiriye kubera ko ntabwo yayitwaye. Ariko second season yakurikiyeho yahise ayitwara, yiyongeza n'iyindi, hacamo Klopp amutwara iyindi, nyuma yaho arongera noneho araza atwara enye yikurikirana. Muri izo nye yatwaye harimo na shampiyona yatwaye, atwaramo treble, atwaramo igikombe cya FA Cup, atwaramo shampiyona, atwaramo na Champions League. Iyo shampiyona nayo yatumye Man City iba ikipe ya Burayi ikomeye cyane, dore ko yakanze n'Uburayi ku rwego rwo hejuru, kugeza naho Uburayi bwageze aho ngaho baravuga ati ikipe ntago isanzwe. Wambaza ngo iyi politike cyangwa se ubu buryo Guardiola yakoresheje ati yinjiye muri Man City. Ikipe ya Man City yari ifitwe na Pellegrini wayitozaga mu buryo busanzwe, yari ikipe isanzwe, ikipe yatsindaga imikino mu Bwongereza, ariko itasohokera Uburayi ngo ibone izo winning ayo victory menshi cyangwa se ngo igere kure mu marushanwa y'u Burayi. Guardiola yaraje ahindura icyo bita système de jeu, tactically umukino urahinduka pe. Yarinjiye asangamo abakinnyi nka ba Otamendi, asangamo ba Zabaleta, asangamo abantu nka ba Dzeko, asangamo abantu ba Aguero, asangamo n'abandi benshi bagiye batandukanye, ba Fabinho, ba Company, abantu benshi bagiye batandukanye, murabibuka bose. Sinakwibagirwa ba David Silva, nakwibagirwa ba Jesus Navas, nakwibagirwa abantu benshi bagiye batandukanye. Guardiola yasanzemo harana ba Yaya Toure, abantu benshi cyane, ba Fernando, ba Fernandinho, abantu batandukanye benshi cyane. Iyo Man City Guardiola yaragiye arayihindura from zero, yinjizamo ba Gabriel Jesus, yinjizamo abakinnyi ba Gundogan. Ndibuka ko transfer ya mbere yakoze muri Man City akigeramo ni umukinnyi Gundogan, niyo muntu mbere asinyishije muri Man City. Gundogan yakinaga muri Dortmund mu cyagiye. Yinjizamo abantu bano mubonamo bano ba Bernardo Silva, abantu bitwa ba Foden bazamura mu academy, abantu bitwa ba Rodri bazana, abantu benshi bagiye batandukanye, Zinchenko, Cancelo, bakari yinjiza abantu benshi bamuha amafaranga aragura pe. Iyi Man City yaragiye ubukombe hano ku mugabane w'u Burayi, ku buryo kwikoraho no muri Premier League byari ikizira. Ariko ubu kano kanya icyo ndi kubabwira mwakibuka, Man City igeze ahareba inzega. Ati se no kubera iki? Ibaze ko Man City yaje kuba ikipe ikomeye kugeza kuri rwego wabonaga ko iri kubura ikintu ibura buri wese ari kukireba. Aza gufata umwanzuro Guardiola, asohoramo Jesus, asohoramo Zinchenko, asohoramo n'abandi ba Cancelo n'aba Roysane, ba Sterling. Abo bose bagiye badahuza nawe muri système de jeu yabo, ndetse n'ibyo basaba akabona ibyo bari gukora mu kibuga, aragenda akageza no hazana product fini, za produits ziri fini. Ndabyibuka bwa mbere yabaje agenda azana Grealish, abona ko Grealish bidahagije, aragenda azana Erling Haaland, yabajizamo ba Robin Diaz, aragenda yinjizamo abantu ba Kanji, ba Stones, bose aragenda abakoresha bose arabazana. Nyuma yaho yinjijemo noneho umwataka gusimbura uriya Gabriel Jesus ariwe Haaland, kuko yabonaga ba Sterling barabona uburyo bwo mu mikino y'Uburayi bakabuterera inyoni. Ariko yaramaze kugenda akubitwa na Tottenham ku mugabane w'Uburayi muri Champions League iramusezerera, aza kugera kuri finale akubitwa na Chelsea ku makosa y'abaherere n'abakinnyi we nawe ubwe ku giti cye, aza kubona ko bidahagije n'ubwo yinjiza Grealish na Haaland. Icyo gihe yaragiye kubera Man City noneho iteye ubwoba, ku buryo buri muntu wese yayibonaga akabona yakica umuntu wese uri hano Burayi ku mupira w'amaguru. Guardiola yaragiye arayifoma. Ndabyibuka neza muri kimwe cya kabiri yasezera umuntu bita Real Madrid,
ko umukino wabanje bari banganyije igitego 1-1 bari i Bernabeu. Man City ikipe ku mugabane w'umwe yari iteye ubwoba, yaje kwakira ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yari maze iminsi ikomeye hano ku mugabane w'Uburayi, yitsinze ibitego 4. Uburayi baravuga ati Man City nta muntu wayihagarika. Byarakomeje iza gukina n'ikipe ya Inter Milan kuri finali ku mukino utarayoroheye cyane. Igitego cya Rodrigo Cascade gihesha UEFA Champions League Man City, ari nayo ya mbere Pep Guardiola yabashije guhereza Man City. Mu mateka ya Man City kuva yabaho ibona UEFA Champions League, igikombe cy'amatwi, ibikombe 18, Premier League enye yikurikiranye, Premier League 6 mu myaka 8 atoje Man City. Guardiola na Man City baragiye ibintu by'ibirangirire. Ndagira ngo bereke ishusho ibabaje muri kano kanya igaragaza ko Man City yasubiye inyuma ku rwego ruhambaye. Nibwo bwa mbere Man City kuva Guardiola yayitoza itakaje imikino 3 yikurikiranye. Yarabanje kubitwa na Tottenham muri FA Cup, ibitego 2-1. Akubiswe na Bournemouth muri Premier League, ibitego 2-1. None agera muri UEFA Champions League akubiswe na Sporting, ibitego 4. Uwo bita Victor Gokales hat-trick. Nyuma yuko atakaje directeur wayo wa sport mu ikipe ya Manchester City, biri kugaragara ko Man City projet yayo, ndavuga nka era yayo mu mugabane w'Uburayi, isa nkayarangiye. Imikino 3 ikurikiranye mu Burayi, Premier League, FA Cup ndetse na Champions League. Ibi ni bwa mbere baye kuri Guardiola atsinda imikino 3 ikurikiranye. Ariko ndabibutsa ko ibi ngibi bibaye nyuma yuko Guardiola avunikishije Rodri, ndetse akanatangaza avuga ngo Rodri ni nk'akazu gateretse ahantu kwako, iyo umutakaje ntago wabona umusimbura we. Ibi ngibi birimo biragaragara n'amaso, bijyanye na bino bantu bavuga ngo Ballon d'Or Rodri ntago yakwiriye. Biragaragara ko Man City ipfundo ryayo aho ipfundikiye ni ku mukinnyi Rodrigo Cascade. Nyuma yuko amutakaje, amaze gutakaza imikino 3 yikurikiranye. Ese mwabantu murabona Man City era yayo ndetse na Guardiola itarimo kurangira, dore ko yanavuze ko nta yindi contrat azongeramo. Ni ikintu cyaba kigoranye, ni inkuru yabitunguranye kumva ngo Guardiola yongereye amasezerano mu ikipe ya Manchester City. Ni cyo kintu we wagira inama Guardiola mu byo yakoze ndetse no mu kino gihe hari mu mage mu bibazo bikomeye cyane. Man City rero ikomeje gukumbagurika bitewe n'ibibazo byo kuvunikisha abakinnyi, dore ko ngubu Stones ari mu mvune, uwo bita Grealish ari mu mvune, Rodrigo Cascade ari mu mvune, Robin Diaz ari mu mvune, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bari mu mvune. Ikindi abandi bakinnyi bayo nabo bamaze gukura. Uwo bita Gundogan yaragiye muri Barcelona aragaruka, De Bruyne aravunika buri munsi bitunguranye, nta basimbura babo barabona. Guardiola inama mwamugira murabona ari iyi. Njewe ikintu mbona Guardiola iyi myaka 8 irahagije, ibyo hari Man City birahagije. Narekure Man City yirukanwe atambuka vyo niba ari umutoza w'umuhanga uz'ubwenge. Nawe gumahara muri hariya muri Man City, ikipe yahaye Champions League itari ifite, ikipe yagize igikomerezwa mu mugabane w'Uburayi bitari byo, ikipe yahaye ibikombe bigera muri 6 mu myaka 8 itoje, ikipe yahereje ibikombe 4 yikurikiranya, ikipe yahereje treble muri season imwe, ikipe yahereje umukinnyi Ballon d'Or, ibikombe by'umwaka, ikipe yatwayemo ibikombe by'ukwezi byinshi, ikipe yamuhaye ibikombe by'umutoza mukomeye Burayi, ikipe mbese yakoreye ibikombe byinshi cyane hano ku mugabane w'Uburayi, ikipe yamaze no kumunominatinga, yamaze no kumwemeza nk'umutoza w'ibihe byose wabaye successful muri kariyeri ye kuva yitoza. Niba adashaka kwandavura ngo sebe, dore ko arimo aranaregwa bimwe mu birego bigera hejuru y'ijana na bya financial fair play,
yaba yarakoze muri Man City mu gihe yari arimo ndetse n'abari bari bafatanyije kuyobora iriya staff cyangwa iriya delegation yari yoboye iriya Man City. Ndabona njyewe niwo mwanya mwiza Man City, Guardiola wo kurekura Man City agasohoka, Man City igatangira era inshyashya itarimo Guardiola. Uyu rero wari umunsi wa Man City na Guardiola, bijyanye n'ibihe bibi imazemo iminsi ibiri kubitera ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndagira ngo mushishikarize gukomeza gukurikirana Dako Sport Show, n'ibiganiro byiza, ni amakuru mashyashya meza. Duherereye ku mbuga zose, platform zose, ya Instagram, TikTok, Facebook, hano kuri YouTube. Ndagusaba gukora follow, ukore subscribe, udukurikirane, urebe ibiganiro ugenda birangiza, ukomeze kudusapotinga, usharinga ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane rero. Keep in touch. Domins buri kiganiro cyose making sure neza ko waba wakibonye. Ndabakunda cyane rero, nanabashimira inkunga mukomeje kugira, kandi nibutse mushyire Imana imbere kuko niyo nyambere muri byose. Hasta la vista. Ndabakunda cyane. Ntegereza ndaje guhereza ikindi kiganiro kuri Arsenal ndetse na Real Madrid. See you soon.